muraho neza. Murabizi ko turi mu bihe bitoroshye cyane byo kwirinda COVID-19. Biragora rero, biranatugoye cyane kwirinda iki cyorezo, ariko mu by'ukuri birakwiye, kubera yuko uramutse usanze abantu barwaye uburyo bababaye, niho wabona agaciro ko kwirinda. Muri iyi minsi rero dufite iki kibazo gikomeye cyane. Hari bimwe mu bintu ngira ngo mbibutse tugomba kuzirikanaho. Byinshi bijyanye n'ingamba zo kwirinda murazizi, zo kuguma mu rugo, izo gusiga intera gukaraba intoki murazizi, ariko ndagira ngo ngaruke ku kintu cyo kwambara agapfukamunwa. Mugomba kugikora tutabwirijwe. Murabona hari abantu basigaye batera udupfukamunwa, bajya kugenda ahantu ukabikorera ku jisho, ukagatira ukakambara. Mu by'ukuri twibukiranye ko iteka mu buzima bw'umuntu, iyo umuntu ahumeka yinjiza umwuka mwiza bita ogisijeni, agasohora gazi karibonike. Iyo rero utiriye agapfukamunwa, kabone n'iyo waba wagatiriye undi muntu utarwaye coronavirusi ku buryo bishobora gutuma urwara coronavirusi, ariko ubwabyo ni imwe mu mpamvu ishoboka yatuma wandura n'izindi ndwara zandurira nko mu myanya y'ubuhumekero. Murabizi ko zibaho nyinshi, umuntu ushobora guhumeka akanduza undi muntu. Rero nkaba ngira ngo mbasabe icyo kintu mukizirikaneho. Hari nk'abandi bantu bacuruza nk'amabotike, ugasanga wenda se dufate ahantu batanga icyayi n'amandazi, ugasanga akoresheje isahani, yarangiza kuyiguha agashyiraho irindazi, akaguha forusheti, ugafata ya forusheti ukayirisha, wamara kuyirisha ukayishyira aho ngaho, batanayogeje bagahita bayikoresha, ayiha n'undi muntu nawe akayikoresha. Byumvikana ko ibyo bintu rwose bishobora guhita bituma umuntu abasha kwandura icyo cyorezo cya coronavirusi. Ndabinginze rero, kuko nta ngabire n'imwe twagize duhabwa nziza nk'ingabire y'ubuzima Imana yaduhaye. Ntitubusigasire, kuko ubuzima bwacu dufite, kugira ngo mbibutse ko niyo ngabire ikomeye nyamukuru, n'Imana izatubaza impamvu tutagiye tubufata neza uko bikwiye. Ndababwira rero ngo amagara ntagoranwa magana, kandi ngo amagara araseseka ntayorwa. Dukomeze twirinde twese dufatikanyije. Nababwira iki? Twese mbifurije amahoro y'Imana. Murakoze.